Ki santli ki seng balang ki badan hakasif new trap mission menta kasi kilalik bani kendu yo chief executive member ka Jaintia Hills Autonomous District Council uba thambor siwat halo ka jingkantho persya yo CM ka Karbi Anglong Autonomous Council ba ki brio ki basa hamukro ki de ki poiwer bat ki basong be an ki nong yalam ki badan hakasif new trap mission kilalik bani kendu yo CM ka GHDC ki kentup yo ba Robert Jun Kharjaren bat uba Roy Kupar Sinram ki badai ki nong yalam ke choisi uba lamprang kharbani president ke HANM uba sambor mi lingdo ubari president ke EJNC lembat kwe dia nakaliang jong kini ki seng balang kum sibenta ban pen pawi ke jing persya halo ke te jing tho UCM ke Karbi Anglong kila thangno e ka kot halo ke jing tho jong ui ki pai ba ka thain mukro biang te nakaliang ke jongi ki santli ki seng balang apo kanun yang ka safe new trip mission isen ki wakan tup ya ke EJNC JSM HNM, HYC, waka CORP, kam kadak, kau percaya dan penerima juri, ya kini ke statement yang tuliram ronghang, woman le UCM yang ke Karbi Anglong, Autonomous Council, wada ong le waki nong cenong yang ke cenong mukro atau ki poiwir porhat, lene kita ki illegal setelah, kam kadak hi percaya lene bumpriang ya kini ke statement goyang o, utang ya kini ke statement goyang o, kau ida, perini ya kini ke por, kam kadak kau percaya. Itu saya baru halang itu, jam tahu. Tuliram ranghang, Down. tuliram ranghang, Down. tuliram ranghang, Down. KAC, Down. KAC. Apa jangka safe new trip mission Iwan kendu ya CM badan borom jangka GHDC halor ka jingtho kabala penmi da tuliram ronghang ubade CM jangka Karbi Autonomous Council mendin kasngi na kaliang jong CM jangka Karbi Autonomous Council ukam ba ulej sa kasnong mukro bat hakata ka jinglek jong ha kasnong mukro kho ya kawai ka statement ya ka ba na kaliang jong nim sno ya hab bat ni haban panpau ga jik persya bat kata ka statement kalong ba uong ba we will not compromise with the territory and integrity of Karbi Anglong. Not even an inch of land will be given away to illegal settlers. Hoj watla directly lane markmat lane persya ba kasi penar ki jongi ki basa amukro ba ki wei ki jaka ki de ki illegal settler rei ka jingmut lane ki attention ka tau ki ba usmu ban ong ba ki bru ki basong basa amukro ki kasi penar ki jongi basong basa amukro ba ki wei ki jaka ki badang don apaling mata apaling ka jing ya ka japut la si kala bandi ka siar batkan di sektor bat blok 1 blok 2 umut bat uthau ba ki de ki poiwer poi hab ki ba chudai tang ki nong song bian la ni ta illegal settler tani ka jingkeren la ni kani ka jingko jong u kawan peni ya kata ka mindset ka ba long on healthy ka mindset ka ba shim ba ki breu ki jongi ki de tang ki poiwer bat haba ki de tang ki poiwer maki ha kanu kono por ki laban be ki laban kem bat kumba kalong mata imat kumba kishim baki don ya kahok du wat ban khasiat ka baki mo tuliram tanghang ude baskutu syai baka KAC kabadai ka dis council ka jongki kadang mi tang muslim khat khandai spa san huai san puat ki breu hapo bukro ka snow bukro bat ka ilaka ki badan hapo katu gadong ka than kiladei kisnong bat ki jaka ki baki breu kala sa angku de spa sno kabumut dang syong shwa ki khasi penar dang don shwa ki khasi penar ban ya ka dis council ki jongki te kumno da mau ukren baki de kita ki poiwe di poihab ki breu ki jongi tu la da philek ki don ki sakhi satar ki bobiang ki don ki jakale niam ki don ki maus in ki don ki mau bana ki don ki snong ki thau ki don ki kerteng jong ki lum ki wa haktin khasi penar kaktin Karbi lei kidang shu wanra mentasian ha gitu di Jakarta. Te kani ke jing keren jong u ba breu ki jong ki dong illegal settler kalong kabom laban pediang uniu breu persang ban ai upnyang ya ka ding ke belakang pa ba haju kopor u ai persang ban tak mulu ya ka dakmong ke balamong pa. Ti kani kalong ka statement ka balong immature statement ka ba la ban ketak ya ka songsuk songsengan abaro atli di Jakarta but kani ka statement ke bang hapan condemn keren da ka basay na kaliang jongi wala daw ni ubril udang peteng
ya kini ki jingkran ban udang le ya kini ki kam ban pen ban ben ban pen sitom ya ki beriu ki jongi ha basa ha ki thai border yang ban si ni ki santali ki seng ni ha ban sim ya uni utul rong hang kum enemy jong gajat beriu no trap ane kum unong sun ka gajat beriu no trap ba ba udeng enemy jongi ni ha ban sim step kebangi ha ban le persya tinggi demand ya ba udai ban wen ya kena statement ba bakhen ye ki bru ki jongi kum ki poi we poi hab bat kamaso tenak kolong hakajing ya kendu jongi bat UCM badan burom mentang sini kolong ba mauru u share ya keju sentiment bat ni upun pau ba mauru u disagree lan kum so ya hab ya kenika statement ka ba ukran bat ula pen pau hangi ba nakalian jo uru le sing ula ban ai kanu ka dipercaya nakalian jo ki ya katang i hakajing start ke jo rei tang kan ngi ke kubor bangi kwa ke percaya kolong ba ni nakalian jong kiseng bahlang na ko jong beri no trip di dorong kat tapi beri jongi di basak border di beri jongi di basak border kena senang jong mukro ba kuwe di caka di bahap apa labang nong kulut di try mulut haki senang haki caka di jongki haki caka da di jongki kunde di poiwir kum bakran ini untuk liram rohang buat kidei ban senang buat song basak haki ni jaka di bamaki di senang ta ka jing visit ke jongki nakalian ka jongi kemio jikit URM la kino senang ki corporate ni kun corporate ya katang yang namlak ban jubat entah ke jongki hari kumbangi ong ba jing leg visit ke jongki tolong ke jing ai upnyang ya kading pula rem lupa ba ke jing ta meluk ya kadak mensau kala mengumpa bat nalor ba kilik siat iki bru jongi mentah ki declare ba ki bru jongi ki illegal settler kamun ka jing mu jongki tolong balada ka sam kayo education kin be ki bru jongi illegal settler kemudian iyo beri bocong di anjing ibe nak jeka nak puta nak senong jongi kita jumut jongki kalau bandek senong ni beri jong nah tak tahu penengkam yang akan jadi illegal settler kemasai kebangi kuat ban sai sa uni uti lorong hang CM yang CDC kumbabun dikasih kenar haki di bot jakab haki border area dibun di karbi camiru tilada maki kimtek lakam dia ka tin ke klik kum ki constitutional head dan kita public representative at the office ke bakam ajarong kimtek lakam long kaidin kala ban ko ga jing senang pedang sebenar kali tinggi maham ya ki bakim dei ban aiding gumne na mau beli la da aiding dei tu tang maki jongi maki kumung ong kami ke statement jo kolong immature tadi statement ke bom don sikit ni buat tadi statement ke bangi ni nama ban klian dari DRM balada kum kini ke statement di dang yai ni nak kalian ke jongki ni hapan tu sai bahkan poi ke por bangi ni melak bersyak bat badangi melak bersyak kadon nak jong konsekuen